awuvele nje mfethu njalo umgqibelo ngo-past 5 senzela nje umathanda laba laba abenza le reality show yabo abayenzayo bazozenzela nje into zabo mina angiyazi ne reality show le ukuthi yini noma ushofo nayo akayazi ushofo uyezwa nge reality show ngazi umuntu mayifuna ukubuza lokho akawugaya umncindo amakhamera emotini nje awugaya umncindo wathi amakhamera emotini nje bafasazi na reality show uyazi lento le bese lithi sazi ama reality show sazi ngeke yazi into phela ngizima ngishuyibiza wethu awazi ufike ubeyijonga uphinde uzothi mawukhuluma uthi mawukhuluma uyijonga ube yimungazi hawu mawukhuluma ube yimungazi uyijonga hayi awazi ukuthi hey isingisi asisazi bafowethu yabo sazi leso nje sokuxoxa nabelungu hayi isingisi sokuthi hayi isingisi somncindo asisazi sazi isingisi sokuthola sabafazi yawo isingisi sabafazi sikhuluma nabafazi sikhuluma nabelungu sithola imali sibe light phela asabe baba ngiyangicanga phela lento mfethu mina ngiyezwa kuthiwa ngiyezwa phela ngizophela akunendaba nathi mayengafuni ukuyibuka le show aziyeke ziyeke ungibuza ngathi ngiyashutha ukuthi phela metha isilima kabi iyabuya ngomgqibelo ithi hobe icala lendona leyothetha uzoyithini hali kade leyothetha ubani hali kade hobe icala lendona leyothetha ubani hali kade besithi yewena mfana ngiyadabuke umsuno yajikisa njengeshoba lenkonko umsuno yajikisa yewena mfana ngiyadabuke umsuno yashikisa njengeshoba lenkonko umsuno yajikisa yena mfana ngiyadabuke umsuno uyashikisa njengeshoba lenkonko umsuno yajikisa yewena mfana ngiyadabuke uyashikisa njengeshoba lenkonko umsuno yajikisa yewena mfana ngiyadabuke umsuno yajikisa njengeshoba lenkonko umsuno yajikisa uthi ube ngalele ebusuku uyajikisa njengeshoba lenkonko umsuno yajikisa nasemgaqweni nje sihambela kanje